Welcome to Dokotela Nceza podcast. Okhulumayo nguDokotela Ncekeza. Unjani sisi? Ngiyaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila. Cela uzintroduce kubabukeli usho igama nesibongo nokuthi uphuma kuphi nendawo. Ake igama lami uMakhosi. Uphunyuka bemphethe. Oqhamuke eFryhead. Alright, okay, ngiyakuzwa Makhosi. Ulethwe yini namhlanje? Hayi namuhla dokotela nababukeli ngizonazisa ngohambo lwami. Uhambo lwami alibanga ke lula, lubanzi lujulile, alifani nohambo lezinye inyanga okanye noma ezinye izangoma. Nabalaphi ke bendabuko akufani. Uhambo lolo lwedlozi. Uhambo lami lwedlozi alifani. Alright, lunjani lwakho gogo? Yabona nje mina kimi dokotela mawufika kimi esigodlweni ungithola nje ngigovuzele ngalifakele ngisho nanephenti. Olwami uhambo luhlukile alufani. Hey, Uhambo lami lwedlozi. ugovozile. Ngisuke nje ngigovuzele ngilindile ngalifakele ngisho nanephenti. Uhambo lwami ke nami indlela engakhethelwa yona le. Manje usukugovozeleni gogo? Mina kuzawama amakhambi ekulaphi. Kumele ukuthi siqale silale, kumele isibhebhane. Ngichame uchame ngaphambi ukuthi usebenzise amakhambi ami. Ukuthi esebenza amakhambi ami kuwena kube nomehluko empilweni yakho, ubone umehluko. Kumele ukuthi sibhebhane. Engabe wesilisa, engabe wesifazane. Kuzomela ukuthi sibhebhane uchame nami ngichame. Lawo maspams lawo nje, lawo manzi aphumile, iwona, iyonke into ilele lapho, ukuphumelela komuntu kulele lapho. Manje ulalana kanjani gogo nomuntu wesifazane? Upontshisi nopontshisi, lento mawasi ihlukuhlana, ukulala lokho. Ngalesi sikhathi echame ekhala ejabula nami ngokunjalo. Kumele kwenzeka the same njengoba nje isuke ke ipipi lisuke lingenile engqozeni kwenzeka leyo energy emnandi kanjalo futhi kabanye beze bethi ungcono nanobhontshisi nomunye ubhontshisi kodwa ke kimi nje kuyafana kuyayifanela nje usho ukuthi ngilapheka kanjalo ke yebo ekugcineni nje ileyo energy ebalekile ekwazi ukuthi ishintshe isimo somuntu nempilo yomuntu kanjalo futhi nokuvaleka kwayo kodwa ke mina ke ngizolungisa ulungisa ngocansi ngilungisa ngocansi mina ngokubhebhana yebo manje uma ungachami gogo kwenzakalani hayi akusebenzi ngoba phela ngidinge yakhe energy neyami isex is very important very important shuthi noma ubani nje vele ziyakhala mefika esigodleni awukhethi njengoba ngishilo ukuthi esigodleni nje ungithola nje iphenti mina iphenti angilifaki namanje angilifakile angilifaki iphenti iphenti nje angilifaki kodwa esigodleni ungithola ngigovuzile ulinde nje umuntu ozongena ngilinde nje umntwana odinga usizo hey yebo alright hey gogo alright sicela uze naso istory sakho nje ukuze nababukeli ba-understand ukuthi ugogo ogovuzayo iphumaphi yonke lento kwenzakalani ayike uMakhosi ephunyuka bemphethe okhule eyingane ekhuliswe khako baba bengabantu abayidlozi khako ma bekuyibantu abasontayo kakhulu kodwa ke lento yami iqale ngiyingane bengumuntu ophuphayo bengihleze ngiphupha nje ukuthi ngiphupha ukuthi kodwa kungabi into ayithathela phezulu kuthe sekuhamba ke ngamabanga ke ngikhula sekungo high school ke manje nami sengiyaqala ngiyabona izinto mangabe kube nengane nje esikoleni engingaboni ngeselinye nayo hayi leyo ngane leyo mangathiwa nje into enzeke evikini mangathiwa sesibuya kwi-weekend leyo ngane leyo ngizozwa kuthiwa uyagula usabambekile omunye bezesishintsha isikolo abanye ke kuma higher grades ebegcina se drop out nasesikoleni kuba ukuthi isikole nje cha empela uyahluleka esikoleni into ediyenzeke kimi kodwa kimi leyo ngane ngisuke ngixabene nayo emaphusheni bekuvela
kuvele ngazani mhlawumbe ihojwa inyoka noma ichoshfa inyoka ngimbe kuvela kanjalo. Ekuqaleni ke bengijabule ngithi hayi cha kushuthi uNkulunkulu nami mangiyibona lengane ingasabuya esikoleni ngithi hawu lo muntu ongihlupha kangaka ingabe kushuthi ke nami uNkulunkulu wami unami ngoba oyingane uNkulunkulu nganabo abazali empilo ayifani ukhala ukuthi mina ubani engizokhalela kuye engizwe ngiyayibona leyo nto kodwa benganaki nami. Ke kushuthi ke ngokukhula kwami ngigcine ke sengiba ke ingane ke engazathi siqala ukuhlupha isenza nezinto ezibhedayo. Uma ngabe sengiqala ukuhlupha ke sengiyabheda bakhosi sengiyaqala sengiyahlupha manje sengenza izinto ezibhedayo ke hayi ke bagcine sebengisukumela ko auntie khani sebesukuma abasukuma ngekuqaleni bakhani sebesukuma sekuyonakala ke manje iwenakala besukuma auntie mama ngabe bekhuluma nomakhelwane besho ukuthi cha khona indawo ethiwa iChibini isonto likamoya vele lidila nazo lezi zinto ngoba ke sebeshila ukuthi hayi lengane iphupha into vele iyenzeke mangabe sesifika ke eChibini ke safika eChibini kwathiwa ke eChibini ke bayakwazi ukuthi behlise abantu abadala. Masifike eChibini safica ke kunesonto elikhulu khona isonto elikhulu elenzekayo eChibini mangabe kuphela inyanga it's i30 noma i31 asifika ke khona ke sisonke ngaphakathi kimi sengiyitshelile ukuthi ke lento mayikhona ngempela yiveze namuhla mayingekho ayingiyeke phansi ngifuna ukuphila impilo yami manje alright ke ngithe kusenjalo ke kusontwa kugcwele khona lana ke kunama break between lona isonto kuphinde kuyiwe phandle kube ibreak kuphinde kubuyile khona esontweni nje kunjalo isiphihle sesonto kuthiwa umgidi lento enzekalayo eChibini. Alright ke the sekunjalo mina ngikhumbule kodwa khathi lento yenzeka kwangathi umzimba uyadlikiza nezwi engangikhuluma ngalo kwangaseyizwi lami kwaba nezwi ngathi izwe elikhulu kodwa ngiyikhumbula into engayiphimisa ngamazwi ami okushuthi amagama ngiwakhumbule exactly engangiwawasho the lento sengiphelile ngatshelwa yibo bona laba abantu abaseChibini kwathi hayi ke sesike bangiphuzisa ichibi ngaleso sikhathi bathi hayi sesi angeke usahamba wena sesilinda ubaba ke umfundisi kuthiwa ke ayi usulinda ubaba usezobe sekuchazela wena usuzohlala la ekhaya usuzoba usiswethu ukuze lento lesisikade kuhlupha lapho ngiyakhala vele nesibibithwana manje lento yadi yenzeka kimi it's like angazi kwenzekalani khona iphathi yakho esuka ikhala ilangazelele something akulungile ke ngibona umfundisi angichazela ukuthi khona into ekuthiwe etronini etronini uyahlala kuyadependa abantu bahlala inyanga abanye bahlala iviki abanye bahlala iminyaka bengaphumi ngenxa yokuthi bahlushwa ile mimoya le. Mina ke ngihlale khona ekhaya bengivakashela bezongibheka nje isimo senhlalo ukuthi ngabe kusahamba kahle kwesinye isikhathi bengilethele izinto ke ukudla izinto zokugeza yabo izinto ezikanjalo nokubheka nje ukuthi kusahamba kahle nemntwaneni uanti bami lapho. Alright ke kuhamba isikhathi mhlawumbe ngihlalela like 6 months khona. Alright kubonakala ukuthi cha sekukwahle manje umoya wehlila ngisahayizi angisabi nezinto nje engizenzayo engasile kuba ngathi ngifuna ukuba ngedwa noma nje ngithathe izinqumo engasile namaphupho namaphupho futhi awasawo lamaphupho ukuthi ngivele ngivuke ngihambe yabo asehlile amaphupho kanjalo kwathiwa into ezongilekelela ukuthi abantu abadala behle kungabi ibona abayithathele inqomo ngempilo yami sisebenzisane mina nabo into engangitshelwe yona akulungile ke ngiphumeke ngithe sekunjalo phela mawusetronini amaselula wasebenziswa awasebenzisa amaselula mase singisekhaya izinto zihamba kahle ekhaya ke hayi nabo bakhululekile impilo yami ngazathi iyahlangana sengiba right manje ngicontact umngani wami khona nje umngani wami umngani wami very close naye sasimathe nolimi primary high school yonke indawo sasi close nomngani wami
thintela umngani wami-ke manje umngani wami ethi hayi asihambe siyodla awuthi asiyikhiphe nje njengoba singabantu abancane yabo siyikhiphe masiyikhiphele endaweni esedolobheni ngaseBhishi masiyikhiphile endaweni engasolwandle-ke se-restaurant-ke sidle ngalesi sikhathi sisadla kimi enhlizweni yami ngilokhu ngibuka ngaphesheya mangibuka ngaphesheya kunolwandle usuku nje oluhle ngibuka ulwandle ngaphandle enhlizweni yami kunalento elokhu engibizile emanzini into engaphakathi engachazeki kodwa into yokuthi kumele ngiye bathi-ke mina ulwandle bengasuye umngani wami bengilusaba nje bengilusabo ulwandle umanzi nje mina masile eBhishi ungabe umndeni ngabe abangani bami bengingasondeli ngakhona bengimaqamama nalo cause bengilisaba cause mangisondela ngakulo bengizongazathi la ngidonsa wena wabona umayibuthi hey ngiyabona ifeeling osukuyizwa but kulokhu ngiyalangazelela ayi umngani wami ngiyasaba phela ngazathi kusothiwa ngiyahlanya yabo izinto mawuyifila manje uyasaba ukuthi kuyoze kuthiwa uphazamise angisafuna ukubuyelela le etronini mina hayi ngiphume ngazathi ngiyochama umngani wami utshela hayi ngisayochama kanti mina ngiyazi ngaphakathi ukuthi cha ngifuna ukuya lapha hayi ukuthi ngifuna ukubhukuda noma umuzwa enguzwa ngaphakathi kimi ukuthi kumele ngisondele ngakuona hayi ke ngisondele nangisondela emanzini ngigumula izicathulo ngoba phela ngifuna ukwezwa amanzi noma engangishaya nje kancane nje la ngifuna ukwezwa amanzi engishaya kancane hayi ngisondele nangisondela amanzi ehlehle ngifune futhi ukusondela kuona engithinte phela lamanzi awafuna ukungithinta ngisondela ngithe sengisondele kokugcina na emanzini kuvele kube ngazathi amanzi ayavuleka nayivuleka amanzi kube ngazathi ngathi nje konje yini lento le amakhosi konje yini lento i-water slide yabona into engathi i-water slide into evesane ngazathi ngishibilekile ngangena ngaphakathi manje ngalesikhathi ngikena hayi ukuthi kubhlungu ndawo akubhlungu ndawo futhi angisaba hayi ukuthi ngithukile kodwa nginalo ukuthi hayibo kodwa ngishone ngaphakathi mangishona ngishone ngiqhubeke ngishone ngaphakathi endakhuphi angiphuphi hey bakisi angiphuphi this was 2022 ngingene ngaphakathi emanzini angigulizi futhi into eyisimanga angigulizi ngingene ngiphakathi nawo amanzi ngithe sengifike ekugcineni kwamanzi kuvele kube ngazathi iqhaphozana abanye bathi pond ngesilungu kodwa nje into nje engakanyana engamanzana mangifika kuyezansi mangibheka phezulu kuba ngazathi kunesandla esilinde mina esifuna ukungisiza bese ngiyareacha kuso ngiyasidonsa nasi ngisidonsa lesandla sivele sidonse mina ngiyephezulu mangiyephezulu hayibo kuvele lelikhehla kade ngilokhu ngiliphupha ngisukele emnganeni bami ngijabule mangilibona lekhehla nalo lemamatheke lelikhehla ngithi mkhulu ngiyajabula ukubona nekhehla lingiwelcome lijabula nalo ukuthi mntanami kunini sikulindile kade sikulindile mntanami lithi ikhehla ke ngifuna ukukukhombisa abanye bakini angithukile naka laba bakhona sengibakhohliwe sengilangazelele laba ikhehle lithi lifuna ukungikhombisa bona enjabule ngaphakathi kimina ikhehla nje umuntu bafana nathi labantu ikhehla mawulibuka ebusweni ukuthi phela eqaleni belinokuyiveza like umuntu ubuso balo belumuntu inwele ziba inwele like amarasta but hayi i-dreadlock inwele zakhona ngathi ithambile ngathi iminwe umzimba wakhona umzimba ngazathi uyinyoka kodwa hayi inyoka egcina la noma inyoka ongayiboni ukuthi iphele laphi
awuboni umsila wakhona. Yo. So mina ngiyamazi ukuthi hayibo umkhulu lona. Uyabona ngangize ngitshele ukuthi hayibo sukubona indlondlo uyabo ungazi ngithi kade ngibona inyoka kanje kuthiwa yish indlondlo leyo indlondlo yasemanzini. So kodwa mangabe sekangidonsa kanje ungidonsa ngengalo nje noma sihamba ngimbona like umuntu like umuntu but isingezansi sakhona inyoka awuyibona lenyoka ukuthi igcinaphi awuyiboni ngoba kusuke kusemanzini angithi awuboni kodwa umuntu ena awumsabi. Hey Ubuso nje ungathi umuntu angithathe kumkhulu makangithatha umkhulu lethu ufuna ukungikhombisa abantu bakithi ngiyajabula ngaphakathi yabona futhi angifuna uqamba amanga mina ngiligwala kodwa nganganakho ukusapha. Umkhulu ke athi uyangithatha ke ethi hayi ngifuna ukungikhombisa la komile amanzi awasekho amanzi awekho sephelile amanzi izindlu izindlu nje izindlu wena wabona kuthiwa emakhaya urondo abanye bathi oguqa ngesilungu ama-huts yes izinhle kanjalo ezibonayo khona abantu lana kujatshulwe futhi bakhuluma ulimi oluzwayo silizwa sonke kodwa luhlukile. Khona amasuthu khona yonke into uyayizwa la kodwa sikhuluma into eyodwa ezwakalayo kodwa sihlukene khona amandiya khona abelungu sikhuluma kodwa into eyodwa ezwakalayo kodwa mawumuzwa ukuthi ayibo lo ukhuluma kodwa sikhuluma into eyodwa siyazwana. Into eyenzeka ngokamoya into yasemanzini ejulile but siyazwana sonke. Ikhehla ke lingihlalise ke kwelilodwa igumbi ngalesikhathi engihlalise egumbini ethi ufuna ukungilungiselela isidlo sakudla kulungile ke ngithe ngihleli la mangibuka ngaphandle ngiyabuka la ukuthi mangibuka amanzi phezulu mawubuka kanje amanzi kodwa lamanzi lana akusiwa amanzi ukuthi ayangena awawi lamanzi. Uyabona ngithi kithi sine force of gravity into ezowaphula awalikhi lamanzi awaconsi but ku dry la ungaphansi kwamanzi kodwa komunye umhlaba. Hawu ngiyatshela into kanjalo nabantu futhi lana bajabule ukuthi ngikhona bajabule kusenjalo ke ethi umkhulu ufuna ukungilungisela isidlo maye ngilungisele lapho ngilambe eyibo ngilambe uthe kuletha lokudla lokho mayiletha ukudla ulethe ukudla makhosi ulethe ukudla ngesitsha not isitsha ibhawula ngithi kusho njalo hayi ke le yanto ivulakile kanje mayivulekile ingathi it's a wooden bowl noma ngathi izitsha zaqoqo kodwa izitsha osibona this is a vintage lesi sitsha sidala lesi sitsha angilethela kuso naye ngisamkela lesi sidlo lesi inhlanzi igcwele inhlanzi ezihlaza kuhlaza ofisha abahlaza anginika bona ofisha abahlaza ngapha eceleni into engathi uhambelana nalezi inhlanzi le into ekuhlazanyana ngathi yihlahlanyana kuthiwa seaweed lokho yes lokho kuba khona vele emanzini lalela ngiyakubuka lokhu ngiyazi ukuthi yini kodwa ngixwaye ngidle nangidla akusemunandi vele ke ngiyayifubela ngosami ngiyayithandela ukudla nangidla akusemnandi ngidle kuhlaza inhlanzi engaphekiwe hayibo kuhlaza ngiyadla kwayona le seaweed ngidle nangidla ngiphosa amehlo la ngiyasaba nokubuka yonke into kahle ngoba ngiyazi ukuthi ngikuphi kodwa anginayo isho ukuthi
kufanele ngenze kanje, kufanele ngenze. Nginembuzo eminingi. Ngiyasaba kodwa futhi angisabi ukuthi kuzothiwani in kodwa izinto ezemfihlo. Yabo mawuhlonipha ekhaya. Mawuhlonipha ukuthi angaze ngibonwe uyabo uba indlela yowenza ngayo ayifani ngeke ifane because abantu abadala laba bahlukile nakunawe mangibuka balokhu besitheka beshophela ngale ngaphandle angiboni ukuthi kuyini ngaphandle ngale futhi angifuni ukukhombisa ukuthi ngiyabona ukuthi niyangale ngiyasaba yabo ukuba inquisitive kakhulu kubuye kuhluphi ngidle ngilokhu ngibabona ukuthi ngale belokhu besithela uthe sekunjalo omkhulu athi angisukumi nangisukuma omkhulu ethi angize ufuna ukunginikeza isipho sami kumele ngiyothatha amandla ngaphakathi kimi kube nento ekhululekayo kakhulu kumnandi kuba ne sense of belonging ukuthi ngidalweleni kade ngilokhu ngitshelwa ngento kodwa angazi ukuthi iyini kanjani sengifuna ukwazi ke manje ngazathi usizo lami sekufike la egcineni khona kade phela ngihamba ngibona ngize ngimncane but kade ngihamba ngibona so manje sengifuna la khona engizothola khona a sense of direction ngibe nendlela ukuthi ngiphila kanjani kwenzakala nje ngempilo yami ilokho nje kubalekile ngiphilela ini ayike umkhulu athi asambe masiphuma lana sihamba le ndlela yesiZulu ngapha emaceleni utshani obude hlaza lobutshani sami endleleni yesiZulu ngapha uyayixoxela nje umkhulu noma ngasawukhumbula amazwi ayingitshela khona kodwa ngathi umuntu okwelulekayo lolu hambo sizolithatha uhambo luhlukile lolu hambo liyahlonisha lolu hambo yabo umuntu okululekayo njengengane okululekayo futhi okukhombisayo ukuthi unawe akafuni ukuthi uthuke wena ufike endaweni eright futhi yena uzokukhombisa indlela okumele uphile ngayo ke ngiyamlalela vele umkhulu vele ngimjwayele kade lo muntu engifikela vele futhi sengiyajabula nokumbona ukuthi saze saba seduzane kangaka uyabona sihambe nomkhulu nasifika lana ngaphambili khona abantu besifazane banenwele ezinde labantu besifazane bagqokile izinto zabo bagqoka izinto ezihlukile nje ngazathi imjivane emhloshana labantu besifazane ethi umkhulu ke ibona bazongilekelela sekumele ngigeze anginikele kubo laba bantu besifazane bame kanje ngazathi bo5 kanje bamile la mangifika ngakubona ngaphambi kwabo abantu besifazane beqale bengisize bengilekelele ngigumule bengigumulise impahla ngiyibeke eceleni ngalesikhathi ngiyibeke eceleni impahla emanzini engiwabuka engizongena kuwo kugcwele amablomu izinto engamablomana amhlophe and pink kanti vele ngalesikhathi ngihleli kulela gombi ngidla ngibonile lezi zitshade beyiphethe lawo maflower lama flower iwona sebewafake ngaphakathi emanzini ngaphakathi kuwo amanzi ngibona izinto ezinyakazayo kodwa ayisabisi because amanzi is so clear but I can't see properly ukuthi yini lezi zinto angiyiboni kahle ukuthi ziyini lezi zinto lezi ayikulungile ke bengilekelele ke wena ke bengifake ngaphakathi ngithe ngifakwa ngaphakathi ngaphenduka ingane encane ngijabula nje ngijabulisa amanzi ngibhukuda mangingena sengibhukuda nanka amadolphin mina idolphin ngangithanda soyela ingane ngangithanda idolphin hayibo ngathanda amadolphin idolphin nje into esiyazi ukuthi ufish friendly uyazi khona ishark khona idolphin friendly uyabhukuda nedolphin nje akusisi isilwane sihamful so ngijabuliswe yiloko nje ngijabule ngibhukude nalamadolphin lamadolphin awu7 engibhukuda nawo ngithe ngibhukuda nawo lamadolphin lawa angithi kuthiwa ngizothatha amandla the sekunjalo imizwa yami yabe
Azangazi. Imizwa yami yashintsha. Kwangathi manje sengilangazelela ucansi. Yokuba uqhanyelwa, hayi uqhanyelwa ngamanye amandla. Ngazizwa ngiqhanyelwe ngenye indlela, kwajika manje ngaqhanyelwa. Hawu. Hayibo, ngiqala uqhanyelwa kanjalo. Ngiyezwa ukuthi yibo ngaze ngalangazelela. Kuthe sekunjalo la dolphin le kwabe kusondela onke angizungeza. Ngalesikhathi engizungeza, hayibo idolphin umthondo ongakanani, ipipi elingakanani. Labe ngilifaka kimi. Ngalesikhathi lufaka idolphin kwaba munandi ngenye indlela. La ngidla idolphin, la ngidla lingiphepa idolphin. Ngachama, lachama idolphin. Ngizwe ukuthi lichama ngaphakathi kimi. Kodwa still ngiqhanyelwe. Leza neli dolphin lesibili, leze lesithathu. Wonke lama dolphin ayangichamela. Ngalesikhathi ngichamela, it's like nami ngiyazizwa ukuthi ngiyashintsha. Ngithola amandla. Ngiba namandla ngalesikhathi engilala lama dolphin engibhebha. Uthe sekungele 6 idolphin. Kwabe kuza leli elesi7. Leli elesi7 lashintsha ngazathi liba lihle kakhulu kunalamanye amadolphin. Kwangathi ngizizwe ukuthi leli ke lesifazane. Angithi uyakhumbula ukuthi thiwe ngizolala nabesilisa nabesifazane. Okushuthi lesi la7 bengelesifazane idolphin. Amandla ngiwathathe lapha yana emanzini. Ukuthi ngikwazi ukulapha abesifazane abesilisa through ukulala. Thena leli ngokunjalo salala nalo idolphin and kwaba mnandi lachama into ukuthi phela kodwa ke nje akusinto enginamahloni ngayo ngoba into enzeke kimi ngamandla akho la. Amandla ami futhi lana isipho sami futhi angikwazi ukuba namahloni ngaso ngoba idolphin shothi linepipi idolphin. Dokotela futhi mhlambe elikhulu ukudlula lo muntu. Hayi futhi mhlambe elikhulu elimnandi futhi. Into eyenzekile kimi. Aza abantu bamana ukuthi ngiphuphe ngilalwa in. Mina ke ngilaliwe idolphin into zami zalunga emva kwalokho. Yo uyayibona leyo nto le kulungile kathi siqhubeke. Emva kwalapho ke ngitheke sengiqedile ke omkhulu ke wase wathena ngakhishwa manzini ngikhishwa ilabo abantu besifazane. Ngithe sengikhishwa sengilindiwe. Ngilindwe abanye bona abantu labade bengiwelcomile. Kujatshulwe ke manje. Omkhulu nawe uyayiqhenya ngami ukuthi awubanga shuthi angisolivaka, angisile ivaka. Angisabi. Uyabona ngoba lolu hambo kushuthi uhambo oluhambe labahlula abanye. Ngoba lishiwo luthiwa lolu hambo luhlukile. Indlela zokulapha ayisafani neyasekuqaleni. Sisizukulwane esisha thina. Indlela yokulapha isihlukile. Ayisasebenzi leya endala. Yo sesinendlela entsha. Lalela komkhulu bese thina. Umkhulu bese anginikeze enye indishi futhi. Yeah. Le ndishi igcwele la amablomu laya. Yeah. Lamablomu lana bese eceleni khona isikhwama. Lesi sikhwama sigcwele amathambo phakathi. Sigcwele amathambo ahlukahlukene. Bese ethi konke okunye kuzovela emathongweni. Kushuthi emaphushweni. Uzobe senganabela kabanzi. Ngokujulile ukuthi nokuthi uzokwenza kanjani. Udokotela into eyenzekele kimi. Emva kwalapho ke wasengihambisa komkhulu esithi sesiyahamba kusuqedile. Hamba ke manje uyophilisa ulaphe. Uzungalenzi iphuthu ungakwenze ngakusho. Konke ngokufundise kona usuyakwazi. Ngivume nami ngisithathe isikhwama sami ngithi mkhulu ngiyabonga mkhulu. Bese ethi asambeke
siyahamba sibuyela ngalendlela size ngayo sibuye ngalesikhathi sibuya abantu bayancipha laba esihamba nabo ngathi bona basala ngemumva laba abantu laba sihamba ngayo lendlela le ebekade sifike ngayo sekunjalo sabuyela kuleli xhaphozi leli athe mayethi mina ngithi ngiphakamisa isandla naye eluleka isandla sakhe angidonse engikhulula kuso uyabo wangibuyisela lapho wasathi usungahamba ke mntanami ngijabule nami ngijabulisa ukuthi senginezipho nami ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi yibo kwenzeke into ekimi ebalekile ngangena kulo lexhaphozana nangena kulo lexhaphozana kube indlela futhi the same way akusindawo angazi le ndawo uthi ngiyachaza kuba ngazathi it's a slippery slide noma into kanjalo nje umshununuzwana noma yini but awusabi ukhululekile ukhululekile nangiphuma lapho ngiphume ngazathi ngiphuma sengihambela olwandle nangihamba olwandle ngigqokele nje impahla but ngisiphethe isikhwamana sami mangiphethe isikhwamana sami ekhanda lami because ngangilukile kube nento ela ekhanda lami mangithinta isheli yami le engiyisebenzisa ngisachaza kabanzi isheli yami engiphume nayo ngiphume nangibuza umuntu isikhathi angitshela ukuthi u2023 i-date yakhona it was January 2022 ngaphuma January 23 hawo 2023 kodwa le awuzange ulale angaze ngilale awulali ngalamba kanye ngadla kanye shuthi ngale kwaba usuku olulodwa shuthi ngale usuku olulodwa angazi kanjani kodwa mina ngingene ngo2022 ngo2022 mangiphuma isikhathi angikwazi ukuthi ngisisho ngoba imfihlo ngagcine phela sengitshelwa ngokuhamba kwekhathi uyabona but ziningi izinto ezenzakalayo eziyimfihlo but nje kwesami isigodlo emakhosini ami kophunyuka bemphethe komavala kuvaliwe sisebenza kanjalo mkhulu futhi bengifuna nokuthi abalaleli bazi ukuthi kunento ekanje ngoba akusizi ukuthula sibe sinazo zonke imfihlakalo isikhathi sesishintshile manje mkhulu asasebenzi ngendlela le ekudala akusizi ukudila nezinkinga zemanje wenze ngama solutions akudala ayenzeki leyo nto mkhulu futhi noma ubani ofuna usizo manje kahle afike nje kodwa ayimisela ukuthi kolalwana cha bomkhulu ayimisele ngokuthi ipaint noma ianda usale eminyawo yebo hayi energy esikhuluma ngayo yebo hayi unzima gogo unzima manje awukhetha ukuthi usizabani nama Nigeria angena lapho iNigeria angithi khona intombazane khona umuntu wesilisa mina ngatshela ukuthini ngilapha abesilisa abesifazane ngilapha lapho hayi kwezwakala ngilapha umuntu nje angithi nalapha emanzini ngikutshela ukuthi bekhulunywa zonke izilimi okusho ukuthi khambe siyinto eyodwa as long as we come from imndeni owodwa sinto eyodwa sihambe sibe into eyodwa mawunesiphiwo nje sasemanzini siyinto eyodwa we all come from the same place one home sesingakhuluma ulimi oluhlukile kodwa sazana no ngenxa yesikhathi gogo angazi mhlawumbe kungaba no part 2 because iminingi imibuzo engisanayo mhlawumbe uzophinde ngibize for part 2 ngiyabonga gogo ukuthi ufike Makhosi ngiyabonga ukuthi ufike no thank you guys for watching please like share and subscribe if ufuna ungicontacta
email me, email uzoyithola ku description noma uzongithola ku Facebook kwi inbox. Makhosi. Ngiyabonga. Hayi, siyazibonga.